megalayapost.news. Kasengkasi Student Union nekesngi kelayakandu yulat kejela UCH Wijaya Shankar ban pak tuklar hakabai day bad kin rikli kimat jeng dawa jeng Meghalaya ki bedang sateng hadu kini kisngi kini kimat ki kentup ban pentreka Mega Bengal Eastern Frontier Regulation hat praspa nyopulai lane ke inaline permit hapo kejela Meghalaya nang ta ban weng no jeng pentreka Mega Amendment jeng ka Citizenship Act arjar kat kendai ka Indo Nepal Friendship Treaty kat kendai spa sanpo ban penbej uput usama pedeng ke Meghalaya bad Assam ban penrung ke tien khasi kernet ke bapra bat ban thau ke Central Agricultural University ka sengkal pen pau bag jing pentrei kami ke Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa nyopulai lani ke ILP kan nyarap bante lekam ke jingwan buhai shnong ki bar jela hapo ke jela Meghalaya ka KSU ke pen pau bajan baro ki jela hapo ke than chete lamingi kidon ya ketika an bante lekam ke jingwan buhai shnong ki bar jela khanang ban penne ke jinglong trai bat ke jingpun pai kirulo ala ki jela ini ya lat jela UCH Wijaya Shankar mentaka sini kalong kalor di nyutuli gimat di ba nakapor kaseng galak jepel snow ndai tang ya ka state government ndai wat ya ka central government dulu kita jingwan ke jungi ke pelongi banwan kalong ba hadien ba nyi ba kendon kanu ka jepel shine nakaliang ka sarkar jalan ka sarkar pedeng ka pelong ini ni banwan mi bisa lat usim lang kini kimat tiba ke isu pelabu akhmat ke isu mulai keren ya kebentong do kamat kebalong keba di pajba jang keberi ngudrat kila keren nak sekor yang angnut nak sekor berkata pada ika inline permit nilai keren nilai kirsani phaya ka inline permit nilai persoro ba dang hau arajat kendai ka sarkar ka assembly yang jela kala sim ini ke resolution ba di pentrikam me ka LT po jela bertunjuru ba ngelapas ngau ba haba ya ka Manipur ke sarkar India kala apan ai ya ka inline permit o arhajar kat kendai balai kat ini haba ka jingi ke jungi ka ladai na du sedang kat kendai spa ratusan kat ba haba Manipur ke jingi kadang sedang arhajar kat lai dinalor ka inline permit nilai keren ru ya ke jengta jong ka Citizenship Amendment Act ya ke jela ka jungi ba thai berapa wei nomor kembang UI ba ke jela ka jungi ke beri nyutrap labun sang lagi ni di POI labun sedang ni bril di bawah Bangladeshadu sedang kat kedai spa ngi koi pintar di bawah negeri di bapher di bawah banbuai senong hangi po bril nyutrap bang lai babun di Jaka dibagi trai muluk pila kelarit pat kala ki jong di senong di thau mon ngilak masaki wat hangi apo sor seluang tinggal pasno yu ba ya kasi hi ondei ban pentrikam hangi ni thang ki jongi ni ong ba wala ka sarkar kalau ong baya bakan exam ya baka sarkar perengkan exam ni kini di schedule areas ke Meghalaya andre habangi ipat ba kini ki non schedule areas su ki ha bagi non schedule ki bun ba ki nongwei no ar ba ini bagi trai muluk ki duna ba kini ki non schedule area but what agi schedule areas su ni bagi bun ba kini ki bril ki banabar tinggi ong baik pada di ba I exemption di balabit full exemption ya ke Meghalaya badalong ru borok away ke notice andre ka jingkwa ai kalong ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act tinggal keren ru ke Indo Nepal Friendship Treaty nomor ngi ba ke jiwan bukai snong diberi no Nepal ng ba ka an kepala ke treaty ke jinge soi kepala soi ho sem ka kendai pasan ho ke pelong ye ki thar Nepali bikin wan bukai snong apo ka ni ka jela ka jungi ni dawa ba ya ke Meghalaya de ban weng no na ka ni ka purview jong ka Indo Friendship Nepal Treaty aman pendu ya ka andre ban polite no ke Meghalaya nang ba kinomla diberi buan Nepal buan profesional ni apo ka jela ka jungi kitoi kamat ka ba ni la ya keren kadai ka jingya ka ja kaput na kapor pedeng ka Assam ke Meghalaya ta ka ba ni kertu yulat bode ban tuklar lem ban beten lenti lem ni ki artli di sarkar jela wala kiladon pedeng ka jingya keren nomor bangi ba hakini ki khinga smiru wala ka jingya keren gadon jingya kan at kimi ka kapor ka mangi apa West Kasil su gadon ka jingmu yang ke Assam masna surok itan yang dia po West Hills di nakaling kaseng ni persajur ya kata ban di persnor yu nomor ba kata ka jingmu hi ban sna ya kata ka berpenmi ya kata ka tribal state house 1972 kolong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensar hi daladi bertumjuru bagi Jaka jungki bahap aku ki lima ki bapher kin hap be po jalan Meghalaya
ini bersno bagi snong khasi hi di berangdan pada gejing kan ak bat ka Assam di ban nyakran ka fistu kidai ban hap apo ka Jela Meghalaya sakoi kamat kadai ka Central Agricultural University kaba ngilai kran na kapor sakapor bat mila bersno yu ba hau arja sipo ka sarkar pedeng kalapan benar ba snano ya ka Central Agricultural University apo Meghalaya bat kila simru ka jaka kamba arspa ekor po Perdam Kulai dari Boy District ndre pausi hadin arajar kendai beri kipun benano ban sengno ka College of Agriculture ka belong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal tinggi ngisno bala dengidon la ka jong Central Agricultural University kan yarap ha yaki nongrep berkemjuru kan yarap yaki samla puli bagalong ruka lab aikam aijam bat nimpu asu pun susah penyanyi Impal dari kembali tular ke di menwanra di sakoi kamat kaba nyikran kaba khadu kadai bos kembali kaba khadu sakoi kamat kadai ka jengkurung ya ka kin kasih ya ki schedule ya kenir ya pesno nomor ka sarkar Jelar bala pass resolution ya kaba idei bat ka jengkurung ya kin kasih ya ki schedule kalau gum ka LP hi nomor musu asno bat ka sudan mitang hakata ka scrutiny ka examination di pesno yu ba examine su scrutiny sa di mlong su di hap no ban lei ai nakaling ulat hap ban bentul ya ka sarkar pedeng ban lei ai no ban perjo ya kini ka LP le ban perung ya bat ban perung ya tin kasih di schedule kamat ka bakhadu ya bagi ya keren jadi halo ka penrum penram ha karkom kam jam jong ke PC kam ha ka baidei bakani ka MCS nila pesno yu ba nila demi kita ki arpo ligi points ke ba penun kela penjanai jeli ya korkom rekam jong ke PSC nama penamdan ngono gajing ya thok gajing kam ya ki bahaya ngasem lani ya ba itu tau lani ya ki ba ai bisa nila ai kini ki arpo ligi point kita ki arpo ligi point kini benila sim lagi Jela ki beper ki Public Service Commission ni Jela ki beper rekam ba penamdan ngono gajing ya thok dia kan niru nila bu ha nila ai seboro andru ko mut ki MLA ki badan hapo assembly bat keladon beri isu apo assembly ya gini ki arpo ki point dari kam dadon tan gajing ekran bani ba kan niru kami top pan poi sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat ba un yele ban penbek ban rekam ya kita ki arpo ki mat jong dawa jong ki isu nang ba kar kum kam jam ang ni hapo Jela jungi kana blok ka batok dari ki bedai hop ban yo ka kam ide hop ban yo yang kata nyemtip kadon ka interference gajing pentut ang ni nang tair nyemtip ni gade gajing bomon jongga sarkar pedeng lesi yo kade gajing bom simpia jongga sarkar Jela le ke sarkar Jela syukur tang hakatin lani yo kasu yatu ini tang lembaga media yo kam keren ni nyimtip tamah ngelawan ni kendu yo gubernur ula pesno wani ba kini borok nyu telikimat usa simpia ya bade PMPSC usa simpia usa keren bati kiwe ki bade ki bor ki bade pek ya ka MPSC bakum juru jadi kiwe jindri telikimat ru wong usa pesno sipo ka sarkar pedeng ba akan nukur kom nilang penwandur tang ba ka jingang nut jong trai muluk jong beri hunung trap unum sa apa undum tanda kesenam ni sungguh ba ka jindawa jong ka tisu nadu kesenam ka kendai sepak prapo ter kidang yat kidang beteng ya do mentah bat akan jingsan kapor ni ju pesno ki lat ki ba mensuaru ni laju keren di sarkar ki per komentar ngidang yai beteng hi kini ki jingdawa bat ka seng hi kalau pelong gijing ki na kapor ni ki ka LP arajar kalai ro atu rabu prangut di dekat di sakam ingin jai up sa sipor atau kan nipor ke kawa naka profesor kam jong ulat dingdon mabesno ini adina buat Meghalaya Post.news